Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajing bitar kinong try bat kinong hikay na ki school bat ki college baper ka jala persya ek sarkar jala ka lapau lengba ka jingmi jongki shikman ha ka sautre ku jamang 8,000 arpun rio da ka bawa iki poster ha keleng ki jaka puli ki badan ka jing thok penram namar ka jingbam sngap ka sarkar ya ki mat jingdawa. Kajingmi ki teaching but non-teaching employees of Meghalaya school and colleges under deficit grant and aid manwa badra iki poster kalong ban persya khamtam halor kajing pentrai kam ka sarkar jalaya ka Meghalaya non-government school and college employees centralized provident funds scheme arajar arpun rio namar ka ong khong pong ya ka bala penbana ban pentrai kam house nam arajar arpulai. Hakare ka sngi la sakhi ka jingwa bat jingra posta hakalang ki school bat ki college ka nong ba Shillong nang ta Hariboi district Garo Hills bat ki wei pan. Shu kalami ka jingdawaru ban pentrai kam ya ka National Pension Scheme haka rukom ka badai na ka benta ki bala thungkam haswa usnam 8,000 sipo. Kani ka jingwa posta persya sarkar hakane ka sngi lalam khmat do ba Jewel SR Lingdo president ka Meghalaya College Non-Teaching Employees Association. Long left KDSPA. Te kendiat apa yadai bakani ka poster campaign ka bangi perlong mata kasi ngasukwa ban thu ipi bakani ka poster campaign ka dega wei na ki program je ki jom ka kon hun jom ki nong hi school ki nong hi college markum joru ya ki nong tre college kita ki staff ki badre apo jong college te manga yang ni kalian jong staff ki badre no po jong college jong ki nong teaching staff tengah suka memperpau wei bakane ka jing perlong yang di poster campaign. Kadang jung perlong jung yang di poster campaign kadang hadir ma ngilayo yo perkubar kemat lagi ka social media in news. Ba kadang kalian jung government kalau keluar ban yang tu ka pension scheme kepala penbanado chief minister of Brown jungi man pentrikam yang di ka pension scheme kepada jung senam harja rio. Tenang kalian jungi hang baide bakane ka jung pemra jung Chief Minister, ngusok mention boleh awal penterikan kita pension scheme. Dan raya hadiah mengilapai yang kena pension scheme jong jarap raya. Ngi shibun ba ki jing dona dan shibun ba ki jing bombet bambiang. Teswa ngan highlight sepi ke bidi ba ta pension scheme ke government ke bawur penterikan ini. Ka ai kerteng yang ta pension scheme da ka Meghalaya non-government school and college employees centralized fund scheme aja raya. Ka nakaliang jungi ni perpau yang jung persyak bede musim kade halo jung kini kibenta kata kade halo jung jung bomsyai jung ka scheme na ta ba ar halo jung jung penduk no ka sarkar ya ka scheme jung snam arajar apply ka balai kade ka jung penduk no ka sarkar ya ka NPS scheme ya kinong tre ani ya kinoi kai ki bajon hadin jung u mas arajar shipho Bat kebasa pada ke jim bom sengan juga nak scheme ke bang sarkar ka terwa yang ini menta kasian. Te kendiat man percaya ke bade bata ka pension scheme jong arja pulai ma. Haga jing syak la lupa ka scheme jong senam arja pulai ka pension scheme ke ba la pediang da baro ino kai la pediang da baro ino tre la pare da baro ina kalian jong ki nong tre la ni ki no kai ba ha po jong deficit kan ni. Ngala ye pediang nya ka dia jing syak Tekumpan persya ke mapetip hipi rugi media bede bagane kalian jong sarkar kelapha ya notification sangi ki college sangi school ban pentrekam ya ka scheme tana kalian jong iru nyala ya sign ya ta concern ke bapa ka concern ke bapa government ni ban sign tingala penbet kila persang penbet mengalun itu jono kamaro ke bapa government bede ka scheme tingala transfer ru bede ka pisah kata pisah di CPF fund jongi kata ka CPF fund kena pisah ka ba ni pelang himangi ane ka ba ni ot no ka ba itu kata CPF kena ka ba ot lebih nanti sarkar baro kata ka CPF kena pisah ka ba ni sa ot na ka account jungi na ka tulok siman berai ka ba ni pelang kenang benyo bendro adi bersong tai the government ya kata ka CPF jungi kelapa transfer siapa ke State Bank of India jong badan upuk lain branch te abangi pet ya kena ka pension Kadi pension arajar ka scheme arajar penrio kaba lawan ra daw chief minister penterikan yangi ngi ba kampoy sino sanuro ban kam ba kamdon jimantoy la ngi ngi ba kamdon gi anong yangi larang ipai sa kabay day bat kinong tre ki ba John Shwa jong
shwajung life way teri jung ma sa jipo ajing shang ya de banyo katkum ka scheme jong ajar pulai de banyo da ka scheme separate ya yangi te gumju ru hak bede bagine ginong trei ba jon hadien jong life way teri ma chikin chingsha katkum ka scheme jong sna ma ajar pulai ngel de kila de banyo ka NPS scheme te andre hadien mangila pe ba pa yang ka scheme ni ba government ka wara pan na ka scheme ka ba kabamnya berkebaikan non baru arti yang ini kibah bapo jong ka kataga CPF scheme ka barem jeng sai lang di ban yo laga job tendre government nya kata kamai bad ak bade bagini bajon ke bajon hadian jong life way teri jong masru jeng sa di ban tendre kam daga ke NPS ka tendre kam lem ni ke sarkar tendre ya kata government kamai kawan ra da way ka scheme ka patumai ka tu ga mo fi manes kama kata ga ke Meghalaya college non government school and college centralized fund scheme ajar penriu kawara mabanda kata ka scheme te ngi nagalem jongi kubki non teaching ma kam tambe ngi non teaching de ke ba khamret bai de ba kamai bai de photolop jongi itu lop ri baret te nai la pek se ka scheme ka bamanta ka ba nagalem jongu chief minister pemana ka scheme jong ajar penriu nilai i ba kata kajing ai ka long kam ka kajing ai kata pension ka bom ya hapshu pat kata kajing ngin chu ong na ngin kam ya hapshu let's say bat ke interest jong ka ba ko paning sim na pisa ka bangi tap shu bulan ngin interest ka interest ngi kan khamtam ban yang ka pension ko mala kular government yang iki non trei sarkar kalong ko makatu pisa jong ngi no bingila balla rupa di kamai barit ngi palang sitam ni barit tenang layo pension itari pension di bagi diesel bagi di help bagi katkum itai jimpelang na simo kan kami hab bor kan kami hab kan kami rangkat kadan dia ndre ya kata ru kampai i ko government ka pa kwa bantu man sa kata pisa jungi ki bakam donaro tagum ta na kalian jungi kum ki non teaching staff na kalian jong session mereka jong Meghalaya college non teaching employees session gidawa but ni kerpat ka sarkar da long bala bakan subha ban tentri gamno daga scheme ka brem jong sna maharaja pulai lani lada kamla menteri kam da kata si kalman ra biar ko scheme ka Malaysia na kalian jungi ngnya piang lang baro ka bagin nya piang lang ka ban kam ya ha si berka kata ga jing ai jong lani kata ka pension ka government kan terwal ni kan ya ha berkata ka jinglom nang ka subukan CPF ni kalkong ka jinglom jungi ngilom nang subu ngilom nang kasan lak ta si pensionalis kan kamya ha ba itai jinglom jungi ka mandom dai ye ka bapo sa papala imong bing thia government ro and reni kerpa de government ro bukannya sulang te kendiat aku masih mentep ro kan ka agitation ka ba ar ba ide bar na kalian jungi ki kanhon jung ka college jungi school ba na kalian jungi nang tray po sa college kadika agitation ka ba ar ka bangi layat nanta tiada ada government kalian juga government kampale bagi dia bakane tinggal ada penkre su ngila ada penkre su sa kiwe program si inside pek kalian jong ka kan hon jungi ba de pek yang dengan sa yashom committee ng sa nyarai bat ng sa nang pentip haki social media tingin su thu yang mentai ha apa swang pek sa government no ka karai no video kan pura kemang yang ni hakbat jong ka school Saint Anthony's Higher Secondary School ngijai ki member jong KJDSTA Saint Anthony's unit hapok kalai mkra zone te kuma biyo i hang ni balengi pelong ya kani ka poster campaign ka jing tubu kolong bangin pha shau paj ba on suto ba yang ila sha tok sha skor hak sarkar ling ba kani ka CPF scheme bat kawai ro nglaban ong ba ka sarkar ka bamutlop ka sarkar ka bamatla ka bakelot aku aban ong kum ni ngi ginoi ka deficit ngi persya ya kani ka CPF scheme ar hajar apendriu ka ei ka bangi pedang galong gat kum ka to notification ka balai ha ar kena tarik umi ar hajar ar pulai ato sya hang to bagi nong hikai kinoi kai ka bajon shua ya ka shitare ku April ar ja shipeu ke de banyo ya ka centralized fund Handrai kita kini ikai ke bajon hadin ke sitari ku April arja sipeu ke di banjo ya ka real NPS. Te ngakua ban ong hang ni ba ka sarkar kala penmi ya kani ka notification ke batmai ke bangi ong ke CPF arah 2026. Handrai ngi kum noi kai deficit ke kinong trade deficit ke bakan top lang nadok ki noi kai college ke noi kai school bat ki lower primary kum jo ngatarai te ngi persya ya kani ka scheme ara jar pendeu balai ngi persya nga ong pi kum ni namar hang tola to ba
hana ladang yat syaka MPF Act aji syang ini benlong tang ginoi kai deficit hendai hang tolak kan tob berok kategori kebaal balingi persya yang kena CPF scheme nomor balai ladang yat syaka real NPSM gidai banyo 10% basic pay but DA kamut contributor employer but employee hendai hang tolak to syai ba em to AA ngombon ong ba to AA halor kata ka contribution kat 0% kala amat ai ngi R% nilai persen ngi ngem te kata sakawai balingi persya yang ke scheme nomor kalau kumni ba haji kisah kat kum real NPSM gidai ban laban withdrawn 5% nak katuka accumulated amount handrai katuka scheme ke ba ai minta ka datang 10%. Yak ba minta nomor ba ngidai tang ka unit but ngila balong tang ka zone ngatarai ngi haban up ya ka ba ka central body jo ka KJDSA kan haban rai yang kata ngam laban ongmo nomor ba ngi haban up ya ka central body kumno ki di kirai kumno ki decide kumno ngam te ka ba minta ngi habdon hi ki jingelang jingi kendo Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya